Apa sih kelaku men? Arya mat ngelap motor. Beda apa mat minyak tanya. Yunjo men kena tanya. Teger men. Andi sepeda motor kan. Iya tak teman ngerasa anding sepeda motor iya men. Biasa mat. Setia kaki hilo andi pola aku deku kaki bisa meneh. Ya amin kay men. Pola capok teka hajar singko. Mince merapa singko? Ocang kaki tak teman andi sepeda motor mat. Aning pas ngincem sepeda motor bisa kaki sing aku ya. Bisa singko men. Soalnya lambak singko pernah ajar dek tangkanca. Ngaku sepeda motor. Ya mun bisa sepeda tuli lah angkui mat. Kan tuli beli ya. Ya mun bi kakek bagi men. Bisa singko kambi ya. Ya mat tuli lah sambi. Tengah teh ya. Iya men. Namanya? Ya ya. Cik kam mamat langgeng. Cik main teloris ya. Pas tak ingat si mo. Guru tak oring. Mangku sepeda na sa papanan. Mat, kecakapan na ya gelu. Beda apa pak? Kakek sepeda na sa yang kuy man. Sepeda nakimen ya pak. Tangkanca. Singko ngincem si uruan. Lah cik pa biasa cik nginceman sepeda motor ka oring man. Ya mun burung kaki singko lo bagi ngincem pak. Marah singko meliaki. Lu kaki jadi remam. Perasaan milaki na sepeda motor ka. Lah celing rah pagabodi natin. Ya mun kaki tak mampu semeliaki na pak. Tahu salah ajalah pacang singko. Lah mat, pabeli sepeda. Ada man nyaman orang ngincem di. Huh? Tak ingat harian apa? Mon orang tua dia tak ngerti akidah karfun apa. Nung dengo de seti. Pas gengsi si papa ada. Tak mikirin kabod na ring tuan. Oh. Payah. Bocah ada memakai kimen lagi. Lah. Hari kimen pasti minta kan. Nemu tak kira nemu membuni tang sanyo itu tuh bibi kato. Salah sedung rajin. Men. Sepeda motor tapi kok sampai dina ya? Oh iya mat, nasabah aja. Sekelangkong men. Iya mat.
Bro sepeda kan. Cering biasa na cek demang. Tak mantau mana sepeda hari mana soto pah bro. Salayak setir pas bilu. Ada rumah. Ya si biyon na lay pacoplak. Paling ribimat langga lay palabu. Dan sebenarnya nongku laku nak aja cium pakai ni palabu. Ada letak bisa pasang ya. Orang acorong kumat langga. Teh Yoyon. Oh, kakek men. Beda apa men? Mat langga na beda teh. Ada men. Ya kita ada tung samain. Beda apa? Ya kan nak tahu. Ya mat langga re tengin tang sepeda motor. Wak bi mat langga parosak. Titi sengko antarkan nare minta tanggung jawab minta gente. Masa men? Pas dari palabu piman langga ya. Iya teh. Wak si piyo nala kalai don tak ning pasang sekali. Marah teh sengko minta gente. Minta ganti ke siapa men? Tidak mat langga na tadi. Ya mun tak minta ganti ke kaki minta ganti ke siapa boleh teh. Cereng kaki ring tua mat langga. Pas apa men siya bayar ganti? Kaki tibi lah tahu. Tangka beda lang hari. Uwes teh. Tak tahu sa curhat ka beda na kaki ke sengko. Sepenting kok sepeda aja minta beceng. Dah, tak iya mat lah. Tak lah kebay masalah ko. Pahya dir. Pah tak beri ni jempol deh bi kimin pah dem. Mat, dah datang saya main mat. Iya pak. Lamari pa beli sepeda na kimin ya mat. Mari pak. Ada apa pak? Nyatanya sepeda nak kimin. Ya ki puro kimin na kan na mat. Kocang bi kaki sepeda na palabu. Iya pak. Bisa kolak dan palabu. Terus kimin kan ada laku apa pak? Ya minta ganti dia mat. Sepeda na sa roba bicet. Ku apa pak? Coba kerokun si piyon si budu. Paling na dupolo bu mo ni maliaki. Baca ke bay ente mat. Orang yang mau cangin cem. Kutu tanggung jawab. Mun kaki ringin cem dalam keberadaan bicet. Cek pa beli rosak ke. Terus pah dem macam keluar pak. Ya kaki wajib ngenteen mat. Nanti na beri ngapa pak? Sedang kabar nanti ya yang lain ngari ya. Lah karena ngak ria mat nung baka ada gaya. Meledak kelar. Ngenten ya kutu jeng aja. Mika kondisi kita rekatari. Bayi mat, letapong celengan ni dalam roh. Keng sing ngak cek ngakan dalam 3 bulan kaki. Aku na. Mun pas tak ngakan 3 bulan mati kiat iya.